Dobrodošli u novu epizodu emisije Cook with Mima u kojoj ćemo vam predstavljati sve novitete Miminih kuhinja. Mislim da nema većeg zadovoljstva od kuhanja u ovako prekrasnoj i modernoj kuhinji. U stvari ima većeg zadovoljstva. Veće zadovoljstvo je kuhanje sa mojom današnjom gošćom. Ona je food blogerica, influencerica, poduzetnica, mama. Mislim da je još puno toga, ali to će nam reći sama. Ona je Sanja Mijac, domaćica Sanja. Sanja, dobar ti dan, dobro nam došla. Dobar dan. Kako si putovala? Odlično. Nije bilo čak ni snijega, ni ničega, tako da sretno smo stigli iz Slavonije. Kako ti se sviđa ova nova Mimina kuhinja? Znam da si već kuhala u njihovim kuhinjama, surađujete već neko vrijeme. Da. Pa ova je lijepa, ali ja malo drugačiji stil volim. Tako da ja ću napraviti po svojoj volji. Sigurno nešto retro. Pa ili nešto retro, ili nešto moderno, svijetlih boja, ja ću ići tako nešto više volim. Jedva čekam vidjeti onda taj tvoj izbor. Što danas kuhamo? Nadam se da je nešto slatko, treba mi nešto slatko, pa vam je šećer. Je, kod mene je uvijek slatko, stvarno rijetko ovoga su slani recepti, ali dobro nađe se tu i tamo nešto. Danas ćemo spremati mafine sa makom i limunom. Makom i limunom. Inače to možete praviti i kao nekakav kuglov, pa naprijed kao mramorni s makom i limunom, možemo u onom kalupu za kruh peći, pa kao ne loaf. Ali evo mi ćemo danas malo zaigrati samo mafinima. Mafini u stvari su najlakši da napraviti. Da, to je gotovo, imaš cijelu svoju torticu za sebe i najbolje. Nauči me kako napraviti mafine. Evo, krećemo sa jajima, pretpostavljam. Da, prvo ćemo razbiti ovdje 3 jaja. Mogu ja jedno? Naravno. Bude koja korica, nećemo zamjeriti. To ima onaj trik da se korica najlakše vadi sa koricom jajeta. Ako ikad upadne samo ovako s koricom, već sam nešto naučila, super. Znači miksamo jaja i šećer, tijenasto i to je to. Inače ovo je tako jednostavan recept da svako mora uspjeti. To ćete se sad uvjeriti. Ok. Evo, ovo smo izmiksali. Što sad radimo? Ubacimo sve ostale sastojke i njih ćemo onda isto izmiksati. Znači imamo ulje. Mogu ja? Jogurt? Da, tekući jogurt. Ok. Sad ti. Vanilin šećer. Tu ćemo prašak za pecivo. Ok. Brašno. I naribat ćemo koricu, znači 2 limuna. Možemo na ovaj. Ajde, možeš ti ribati. Ajde. Reci mi kako si se ti krenula baviti sa kuhanjem? Zapravo sasvim slučajno. Vratila sam se iz Zagreba doma u Viroviticu i mislila sam da ću ja naći posao i krenuti raditi i to će biti super sve, ali nije baš išlo tako po planu i onda kako sam malo više vremena sam ti ja krenula kuhati jer sam se ulovila da sam u ranim 20-ima da nemam pojma ispeći kruh, ni biskvit, ni skuhati juhu, ni ništa. Neko nisam imam vremena, imam tu mamu pored sebe i sad ću ja to tu sve naučiti. I našla si posao. Na kraju sve ispostavila se da ide zapravo sa razlogom da sam nešto radila, možda ne bi imala ovo vremena raditi ovako. Je nekako win-win situacija, kako se kaže. Danas si jedna od najuspješnijih food blogerica. Jesi li očekivala to? Ma nisam. Ja kad sam pokretala blog, prvo sam išla googlati šta je to uopće blog, jer mi je kolegica jedna rekla, pa ti bi trebala početi pisati blog. Onda neko, šta je uopće blog, nisam imala pojma. Mislim, onda nas nije stvarno bilo ni puno, niti to bilo Instagram. Krenula si pravo vrijeme. Baš to, tako je da. Tako se na kraju ispostavilo. Tako da nisam niti razmišljala, će to neko čitati, će to neko pratiti. Bila je to kao neka moja online tekica gdje ću ja zabilježiti neke svoje recepte, jer mi tada tako bilo je to lakše. Ali na kraju je to. Danas je to šta je. Reci mi da sad upremaš kuhinju, što bi mijenjala u svojoj kuhinji? Neke greške da podijeliš možda sa kupcima Miminih kuhinja? Pa ja zapravo ne bi ništa puno mijenjala. Uvijek je bitno dodati možda koju utičnicu više. Tog nam uvijek fali. Definitivno bi stavila perilicu suđa, ostavila bi mjesta za to. A zapravo vidiš, mijenjala bi svašta. Sad nemam perilicu, pa bi bacila perilicu. Koja je u ploči, ono mi je super. To bi bilo zgodno, da, imala sam to prilike jednom vidjeti, tako da je stvarno fora. Ali meni se sviđaju kad su to te retro nape, onako, imam i to onda neki taj osjećaj doma, kad onako se nekako to je na svom mjestu kak je nekad bilo, ono i to. Tako da to bi možda samo par tih stvari promijenila, ali uvijek i nekom dizajnu nešto. S godinama ti se možda sviđa nešto drugo, nešto, pa sva sreća uvijek nešto, možda detaljima mijenjati. Sva sreća pa imamo Mimu pa možemo mijenjati kuhinje. Pa da, možda pronte i to. Tu nam sad još treba sok samo, to ćemo sad ubaciti.
Vidi, jako mi se sviđa ova ručkica. Šta kažeš? Da, super je. Profilna ručka novost je u Mimi. Riječ je o novitetu za besprijekoran no-handle izgled vaše kuhinje. Profilna ručka idealno je rješenje koje vam nudi visoku funkcionalnost pri svakodnevnom korištenju vaše kuhinje. A dodatni plus što se sve proizvodi u Hrvatskoj. Jesi to znala? Jesam. Da te još nešto pitam. Kad radimo kolače, koliko je bitno točno izmjeriti sve sastojke? Ja to vrlo često od prilike stavljam. Ne, jako je bitno ovoga. Kolači su baš posebna priča jer mora biti sve u gram. Mislim, ne mora, nije da mora, ali kod koga ne mora biti u gram, taj ima taj osjećaj. Ja malo dodam, onako vidim. To su recimo naše mame i bake, mislim da one već to onak stvarno od oka znaju i malom prstu drže svaki recept, ali ja to volim dalje sve izmjeriti, pa mislim ok dok isprobam nešto, ali opet si pišem. Što je sigurno je sigurno. Da, jer lako sad neko me pita kako si to napravila, a joj, ja sam ti to ovako. Bitno mi je da znam točno, kad nekom, na primjer, napišem recept, da zna da će se uspjeti. I treba ponoviti 2 puta isto. Da. Meni recimo nikad nije isto 2 puta. I onda tako da znam da neće neko sad baciti u smeće, zato što sam ja tam nešfulala, tako da. Jesi li ti ikad bacila u smeće nekakav tvoj najveći gaf u kuhinji? Bacala sam, da, jesam ali to se desi. Mislim, ima onak dana kad se stvarno za ništa i ništa ti se ne da i osjećaš da ne trebaš ništa radit, ali ideš sad baš jer moraš ili trebaš ili eto ne znam, misliš to će ti biti ispušni ventil, ali peć kolači, kuhat ili tak neke stvari raditi, stvarno treba onak biti smiren i u sebi i s radosti to ići raditi. Ja sam primijetila da kad je bitno da uspije, da onda nikad ne uspije. Pa i to ima u tome nešto, da to se onda svemir urodi. Ajmo miksat. Sljedeće sad, znači ćemo smjesu biti podijeliti na 2 dijela. Ne mora to ni biti točno, ni ne znam šta sad, da se mučite, otprilike. I u jedan dio bacimo mak. Dobro. I još malo jogurta, da ne bude taj dio suh. Pregust. Tako je. I to sad samo izmješamo. Ručno, ne moramo više. Ovo možemo ručno, ma da. I kasnije punimo košarice ili kalup za kuglov, znači jedan red ovog, jedan ovog, žlicom, šefljom. Igramo se. Da. Zebra, kolač, onaj kak se zove to, baš doslovno u svaki. Super. Ljudi kažu ne vole kuglov samo zato što krive recepte stavljaju. Nisu probali pravi kuglov. Da. Ovaj je sočan i moćan 3 dana, tako da nema brige. Da li je ikad itko napravio mafine da nije sve okolo? Nije. Koji je taj laže? Reci mi, koji ti je omiljeni recept? Puno ih imam. Mislim, kako se i probudim valjda, ali volim ove naše slavonske, znači čvarkuše, poderane gaće, kako ih mi zovemo. To mi je super. I te slaniše naše. A kad tu dođemo ovaj dio more, Istra i to, onda je obavezna riba, tartufi i te neke naše fine stvari. Koji ti je omiljeni kućanski aparat? Ja bih rekla da je vaga, znači obsesivno si vagala sve u mikrogram. Je, zato što mi tremaš sad tu ne uspije pred kamerama, pa što će ljudi reći? Aj krenut ću ti od jutra, znači kad se probudim kuhalo, da si skuham kavu. Razumljivo, okej. Onda mogu krenuti dan. Kasnije, znači pečnica za neki ručak, kruh ili nešto tako. I vaga, naravno, ništa bez vage. I mikser, naravno, da se ispeče dobar kolač. Iako ima dobrih recepata gdje sam... U stvari mislim da si sve nabrojala. Sve kućanske aparate su ti omiljeni. Nije, ima ih puno, ali nisam Imam tih par jednostavnih, osnovnih koje koristim i te volim. I to je to. Dalje ne ide. Ok, sad ide ova druga smjesa. Tako je, mi smo sad ubacili ovako, prvo žutu i sad ćemo ubaciti mak gore. Super. Tako će nam biti sad tu lakše da se ne zezamo, tako možete i vi doma. Pa možete šarat. On može potoniti, može biti gore. I onda pečemo na 180? Pa da, nekih 15 minuta. Naravno svaka pečnica je drugačija, jedna peče jače, jedna slabije. Vi poznajete svoju pa vi po njoj. Kako znamo da je pečeno? Ne, kod mafina je bitno da se isto ne presuši. Tako da možda gurni čačkalicu, ako ona onak izlazi suha da nema nikakvih mrvica po čačkalici od biskvita, onda je to to. Možete već vaditi, znači. Otkri nam neku tajnu vezanu za kolače koju nikad nikom nisi rekla. Ma nemam ja tajni. Nisam jedna od tih blogerica koja, znaš, neš podijeli pa onda tu ću sad neš sakri da ono ne bi slučajno odala. Ja sam tu da odajem tajne.
tako Bravo, da. svaka čast. Sanja, gotove smo? Gotovo je? Da, Jako idemo mi ih lijepo vaditi. miriši Je, miriši. i super izgleda. Općenito kuća koja miriši po kolačima je... Hoćemo staviti šećera malo? Idemo ih možda prvo ovdje, pa ćemo ih malo posipati da budu ljepši. Može, Ajde. okej. Možeš to tako s rukom, mislim. A nisi gore vrući. Super izgledaju. Naši mramorni mafići. Mogu ja? Jesi sigurna? Kako ne? Vidiš, sam zeznula. Eto ga. Super. Kad već nemamo pravog snijega toliko, onda barem... Moram ovaj u prahu. Eto ga. Super. Sanja, mafini su fantastični, ja jedno čekam da ih isprobam. Hvala ti puno što si bila gošća Mimine kuhinje. Hvala vama što ste me posjetili. Nadam se sljedeći put da ćemo pripremati nešto slavonsko. Bilo bi dobro. Hvala ti puno i pozdrav svima. Bye! Ćao!